Oke nah, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Rumah ala nana. Jom pula malu nana yang ni. Aku pula. Aja malah namu. Aku mau ala namu. Apa gitu kira-kira letuan nih. Magi pula nanti munciro. Dewi sengi. Magangar sih. Wisangi ya. Nak kau di munci apa ke tu? Nana elongkan Rina. Oh iya mure. Metoni kan Rina. Kamat tampunin maku. Oh, sampulan ni besang. 2 bulan nih sesuatu nih. Tampu dong kok. Iyo na matampu ka. Nemi to kapidako. Ama siama ko. Lule na dito sa bunga ka ma. Adam banget kana. Uso bunga ko. Pai ko detamilong kanrimu. Iya mak, nadiulong kan rikutanya ka anak. Upasilinga nga mo ka ma to. Mambonay. Namu tumaga na. Tatay ko puji. Mana macoko. Apalagi ko anawililo ko. Mure. Gila kayu pelisu. Aku mas serang. Terus gitu pala ke pema. Magi mala. Ayah ba, mani ulpa. Donala na analiso. Mana ka bisa loki mal na taliso. Iko na siga imita anak ko besang. Polo siya jena. Sipungan na tamon rako ye. Lari ko jona. Upatonga ki bisa paling na taliso. Paku mon remopi ko ye de mangatalari mo pa ko jona. Apalagi ko di bolai. Terlambat cede ki ba mala penne ngata di atau wata dandre. Pak ko ye de ko manasunan re dati kengi. Hamma ko pantasa pada dendret teribu ngasih runtuku. Berarti tanda balik aja anak kepedirang melufu ilah pot tahu. Oh iya bisa. Nalele sana na ye. Selama mon rekoi di bolai. Napi kepe ketelui teman re. Itu pun si timpu dua timpu telu timpu. Makati matu na atamon rekoi. Ya ba. Besang tarang ke wala lisu anakku. Pak Mesiri kasa di mangkal yang kita di bola. Ku di bola aku dia nak kedaktik ke Andre. Oh iya, tahan di bisa. Tapi bisa koi di bolai malas si mana tuh mah puasa tahu. Ya pernah buka ko tete 10 dekon dewi. Ko cara sineren-neren waktu yang beli papi buka. Aku digagol aku beli papi buka di wane. Apa asa sih kudu angkat sudah ke Andre. Koi bisa koi di bolai. Nomor aku mah burangin Andre wari dia tuh gaga. Tahan nih bisa. Aja ni dalam mure. Jadi bati-bati abaku. Banyak abaku nggak serasa. Jadi stabil. Sini wala mala. Oh jadi mure. Sini. Gitu lah. Jadi mure. Sini wala. Magatosi pala turun lang natari. Napi ni se makada matampu ka. Oh, upatong makada teriwiru lang. Nulewe kasi roman nawan ni. Makada ko jaji ni Andri kuden di saya kaya. Nani samaru lang makada kembaran Rina. Pidangi pada manisangi. Haro, gara-gara iko ro. Selada nama tu pelece-pelece. Lo kesuka tambah-tambah. Iku sepe. Silo tu ku tak je ke belakang semua. Hello, kalau aku pergi kilometer na. Kak belemu. Kalau masalah kilometer na, macam anggota ni pele nobi. Mana ki kalau nobi? Pak Imang. Iku cemburu kok apa dia deh? Jangan mu cemburu kasih. Pak Sanden kan ni aku lo kelele di kasma. Nah dia woli ko. Apalagi wiseng, maka dia ikut liwakmu pujina. Wah, sedih mising. Pak Imang. Jangan mu cemburu kak, kok kasma mu. Pak iya, digalalo pu bena makun rai. Kena puji to anggota.
Apalagi kau bagi pederani no. Menjani mi di lala daduangi. Kau mah pakai tu adamu, cocok sih. Nek dewi seko iko. Jakami iko codok peli boko kak. Digala le sepe, ya lo codok pele boko ko. Paya matan terima ku. Napa? Sengaja dimati po. Upa bini kasma. Dewa ding, nemu mati kak dia tu kau dipine. Pak Purki si janci. Jadi, magani pele kasma kasi. Masa janda materu. Iku lo pa bini. Sebab tu janda materu. Lo kena main. Dia tu disel maka dia kedua lo mati. Itu saya gambar miko sana ni ke luku. Ada nak cek di pelapan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi aku jamu di, apa? Apa kau niru gasi paimang kau digagelak kai? Namo jama-jama urani di to jamai. Dendi, kalau mau ka, obi mau ka, asur mau bika di boleh. Ya bantu ko. Ih, ciri-ciri muka silap bakak. Dia cari muka siapa? Utolo bawang. Dia masih bawang mite. Iku kapa cemburu. Ya lintop dia mak kedah, dia diki cemburu. Pak Imang, cuma pas aja Lina. Iku Pak Imang, dia tak mau rodamu. Dia pun mati ketani-tani jaring dulu aku. Aja mu cis apa? Cakap kebetulan badin dero. Polisun ni pelu-pelumu. Pam tu kasih dimi tu ko. Ya tu kutat teh kamu lumu ye deh. Jangan salah kak siapa. Kau dah minta lama tete posi. Malas semiwa ko iku siapa? Patan na pelu-pelu nama sang. Memang iya Pak Imang. Namun tu iku kak apa aku macam kau. Tika tu aja nak bapak aku. Aja meruka. Mendeni pada cengi kilometer ena. Mapatang itu kecil matuan ni. Lo komen rebel ya tu lo komen hormati ke ketua. Siapa? Mana kan kesalahan mu kerodo? Oh, mana kau? Nama dia cedera kau ye sepadu he. Tu sen siapa? Nulai kapan kaji na? Kak, itu lagi memang ada kurang apa? Maga sini itu kilometer emu gerambang. Dia tu tak megah ke siapa? Capuk apa pun sana? Deh, lo ke mana pergi kilometer ya? Hi, mana engkau? Nah dia tu nama solang. Apa aku memang ya roh? Tu nama mulu. Apalagi dia pergi di napa lo lelan sesuai. Sembara sih nak kecai. Ya roh apa sih? Nak kecai kilometer emu. Pada pergi ngami mana sebelum masolang. Pada leban tak tu cica sepe. Makelempe di rendringnya. Iko, amat tunggal lo ke kue. Anu yang di kasma. Sitongan lah. Pada bulu utupi ye. Nek lo agai. Perlu lada toka. Hah? Aga. Poni se sepetole tuluk ko. Jana ka apa deh? Hi, aga sih. Poni jenung masiri. Kira-kira kuah suruh kalau mau kok. Jemu masih landi. Pak Nul itu kapan apa kak mita apa kia malah lebih deh. Iya deh. Boleh dalam mito macam no mito tiku lalu masuk ki. Beko pale ngkato macam itu ati talo tangke kak. Ko ya lo kak tu gati-gati ko dingi kawi kita tengah posan. Dewa di siapa? Maga sih. Merecu ko iku siapa? Masenga kalau kama pergi kilometer. Lo ko pale lo ko letu. Menumi matu iya deh. Asap aku tanah aku dendre makan mau baju agak kak sepe. Sama kira kak ajasko. Pak ikut tosi mang, ikut betul pekawin nggak?
Astagfirullah. Mu hipnotis kakak apa iku siapa? Sembara tu tak napa itu mah tu iya deh. Nasa sih dihipnotis. Dia bisa apa aku tu iya. Iko hamal ada mulu-mulu. Pak buruk maka dia. Apa sih deh? Yang penting siapa? Dia pelabur ku kawin sebakas mak. Pak belum memang nana ye dia. Asing iku maka dah. Dewe lo kawini makun ye kalau puji itu sama aku. Iko pak imam matong-matong aku gah. Yang puji tengah kasma. Oh puji. Ay mangi, dulu. Kah? Bersaka. Aku ye. Bersaka. Pak belum pak. Dia walas sama aku iko. Mudah-mudahan tak aku neraki iko. Hei, betul lah pak. Maju bersama. Maju ya. Simpulku. Mana aku jangan. Iya, tanya we agak neti we kamu bola ada apa ke beneran ni. Beneran ni. Terlalu tahu kasih puji. Senang kasih kau apa ni anak lo sili susi bawa mantal laki na payment. Hancur ka. Maku mati harus tang. Anu lemes tu deh. Kani ada telung pula di nengku ini. Magen nang kelok ke minus jika mapaku. Apa nama aku matampu si Rustang? Matampu maku, ah? Ya apa dika angka dan purambe ku makedai. Ya ko jaji matuan riku. Na saya pigre na ya. Iko si Pado pa mana ni we minum. Cona sa di malis semeling aku tu ah. Nang kenapa itu 10 liter 40 si Pado ah. Macam ku titi ku saka mapau. Iku sige. Matampu emakmu. Na perlu tahu pergi di persilengan. Ni di tahu pemacu ah. Ya macam macam. Iya saka macam itu. Ika se. Chandrim lo silisus si balaki. Makde majalo. Mutia harus ta majalo tau kan. Tabra dulu tabra. Maksud ni kau ambone. Ia msinggung. Ade Rustang paya wala pada rani ko. Tapi kalau musinggu ka. Singgu toko. Lebih ku mucal ka. Mucal ka manasan. Liriko. Jadi kau ambone lo sing aja. Toko Padir kawe wako. We. Aduh suruh aku pergi minum tamparan. Apa kau pergi? Cari aku. Boleh gino. Weh pergi. Apa sangka apa sahai? Weh cukup pergi jongok. Itu bebek sepadu ye. Weh. Tamparan kau. Kenapa berongan? Aja berongan. Kau berongan. Apa lelaki ya? Tamparan na beroi kalah. Masa ngamu ni. Tapan. Dia pernah lepas dah aku makan dah. Ya kamu calak kami ka. Tapi tak pernah kajari. Dong. Iku ame bebek itu. Mite itu nak di pendidik mu tu. Mewah sih. Totok kau main kalau lanjut kai. Totok kau. Weh pergi sepadu ni. Di Tagalog ni sedang sepadu kero. Selanggo. Tak kalau itu siagu capan ah. Padile lu si bongkai. Tolong mana? Saka, Pak si Jagro ke pendidik mana betul? Dia bebek ko ha. Wala lang. Minum teh. Tapi dia selalu ya sebenarnya maju. Bunuh ring. Kelaka. Pergi ni. Macam perlu ikut sakasat lawan satu. Madongo me makoy ko ambona. Pak dia mana wasa ditarumpi keriki makkedai ko. Anu dolio limi ko bawal lepak ko. Jadi apabila yang ku dicala ku direkeng. Ijino mewah. Pak dalam arti kata makkedai ku di mati aja kamu. Oh, apa kerupale? Dia di saka dia plus sangat. Dia ulo cale maka domo ka. Nang kekolo ko brongi ka. Rustang. Ay masih bobo ka sa dimutar. Patapa cek kamu rampe. Rustang, memang Roma kada iya tongkeng kakak natapu kak doi. Tapi warang ya dia sengeng niwat ceka. Pangka pasanala toku maka dah. Nak aja lalu mulu meliminu mawa apa haratu
Ya toh orang royan. Si joka-joka mika bawa di kampungnya. Ya kong kena wita tomino. Lepato natu dah. Alhamdulillah lek. Ya kong mabo ya rodang gotai. Maboto natu. Ambone. Ya rola to una cakum mali minumang. Pana cakum minum. Payro dia saharang lebih be. Tanyero we masuk na suruh ko sapa to minum. Enapa lepat to minum gratis labuntu. Iya saka cocolade tuh misalnya tuh. Nasitongan we ayo nana tanyiwe leto nana mana rambe na. Ada wisang ya itu Rustang. Yang penting di bawah septok. Yang penting tanya tu yang meli minuman Pak Hara. Oke. Jadi magi balik. Lanjut. Koniro paterui. Pak malipuno mana nih tuh? Oh iya cuma tona ya saka. Angkat tangan nak cuma. Mama enak Pak. Kemitai. Ande kadiga perino gratis Ini kami aja tuh ambon iko nomu basir nandre wari nandre to. Maju kok. Senior, Denny inungi. Jumatai. Elo nariasa ka. Namulo na chok di pa ninne jeler ni. Curiga memang kami tersapa. Pak Lele tak kita ke dona. Tapi makan persaku deh. Tapi deh nu tak pergi ku persang. Deh nu tak pergi ku persang. Dia ni tempat aku. Aro tak pergi. Astagfirullahaladzim, nak kena nak tu. Wah, iko di. Iwate mulu hargai. Lu finu gratis no. Mungkin lu sekat itu boleh mundri. Sincok. Weh senior, aku senior ni. Ni. Lo vampir. Lah tapi bingung ini. Mana ke sejagru kok? Engkau den remaga po, nak kena uluna, nai Rustang, na sengambo nai. Ngadampa kana. Ya dia mah tenda cepat keluku. Nak kena play Rustang. Iku sebelah limuding. Apa saka. Elo kuno pulungi rambo nih, Pak. Kani ro apa? Limuding. Iku mat tu winu ngai Kamat tono terterong aku Tadi ngawah. Sakilo mo apa? Rustang. Pagi sih kamu cari. Ya sedih kalau diri tawena dia bukan datar ini. Rustang, liwa pediatiku. Ikasma liwala ndo upo jinna. Isa apa lo kena seroy. Ko apa dalo aku? Berarti tanya tu peledah lemu puji? Tanya Rustang. Kasma bau puji. Kasma semakin terdepan dan selalu di hati. Betul. Weh, enule dari depan pada mana masalah ini? Elokan me beli Pak Imam. Pak ya tu masalahmu. Kekor jalan keluar nih. Kor. Mai. Sudah mai. Tu mau bura-bura dok. Sudah ni dolo ke Pak Imam. Sudah nih. Upa telinga dolo ya nanai. Bune. Kebetulan direke ya Pak Imam pada siruntuk mana kide. Nah, anu lo tama bulang apa sang closing party naik closing party. Iko mabebe iku simpemu. Kalau kau pecala bawang. Aro tender ke baka sila lona mutar. Ada pengakak pedarane. Pak salah lempa kalian teh. Mungkin ni pedarane Pak Iman. Datu dah. Alangi pelero Rusta Pak Iman lo minur roh. Hah? Aja Pak Imang. Kau dia mulai sejagro. Pak ada yang mau puan orang si Pak Doi. Baca kamu pelalang. Pak keburs minta gue tak ciceng. Si jagru sih. Ya coba Imang. Dia tu wela ya minum nak. Di si Jaji dia belum minum Pak Imang.
Pak Imang, na yang mana na ko ye tong ketudang. Tong kemana masalahna? Masalah makundrai. Alang. Pak Birren beliau. Pak Imang. Nah ya tu bawa nu dimpurai masalah mau Pak Imang. Minum itu Pak Imang. Itu Pak Imang. Minum Pak Imang senggol dong. Minimal 70 liter Pak Imang. Senggol dong. Dene kau winu iya nak. Kau winu iya deh. Bisa lupa batu. Aku deh minum iya tuh Pak Imang. Magir harus tamagi. Oh, jangan ku bapak kan. Pak iya tuh masalah tak Pak Imang. Den lepatin. Pak mana tutup. Ini nih, napa maka dah? Senggol dong. Tapan mana ye? Pak guru-guru mana Pak Imam minum. Lo kamu deh yang ke bosnya senggol dong. Itu loh kah? Lo kamu deh. Ya aku tuh sakaun rendolo doangina. Pak Lena tuh ciptakan senggol dong. Woi senior, lebih keren tuh he. Dia lo kamakalu. Woi mau naik. Telo joka. Lo kali supa. Mau pelai lari dia aja kok. Nak ratu ya di lomor bolamu. Ba, na bisa mo Pak. Nelo ka makalu. Iya di mebel ada kah Pak di Pak? Teton nih di Pak. Ini odik macam di bangsa anak bangsa. Memang minum. Bagi macam ni matopi. Tak lupa itu kapan? Peringaraka di nak. Kau tak lupa kak. Islam TV tu. Ye, lo tili suasa Pak Komandan, Pak Makalala. Di kalau kami minum punya. Aja nak taruh ni ke tu? Iya Pak. Ini makada. Si mana apa lagi ya? Ambonai terpaksa mubasir karena Pak Komandan larang bawa pulang. Labo balo gratis. Ambonai. Gibi boleh nak. Napa gibi? Ambonai. Gara-gara yang naruh naik Pak Imam. Puasa biasa nasi tay patembakku. Na tembak anak-anak tebe. Na TV na diproses. Alena diterungku, ya diterungku to na. Duan ni meniwasu ya Pak Imam. Boleh sel deh. Mabuk lagi, Ambo mabuk lagi, Mama. Oh Mama, buka pintu dong. Kalau tidak buka, Ambo gigit nih. Au. Kamu siapa? Mau Ambo gigit ya? Au. Maga ko. Mabo si ko. Mabot? No. Pay panggil Mama Ruleng Cristiano Carlota yang punya rumah ini. Bilang ada Ambonai di luar. Cristiano Ambonai. Panggil. Bilang panggil. Marah ini. Mukugi. Apa nana ini melawan. Mbak panggil Pak, panggil. Ini anak. Taruh bayar penonton. Enak tutura kak pintu lena topa na angka. Ya anak kandu. Buka pintu. Inggar malah. Kesedihan kali si gor saliwang. Anak tak apa mak. Papenya tak ingat na. Maaf dia buka tanya. Si di mata mak kedem mak. Jadi lupa di bola perinungi. Arum mabo sih. Ayo tali wali. Kos tanah sih sebetulnya. Wisa mak kedem tampu. Ini sih sembarang tu apa? Mama Ruleng.
Dia memang metone dia memang relasi bunga na meta sialo ke Papa Mantri. Dia metona dia menang kamu sayang nak. Hai, maha kesisico sembarang pau. Masuk itu pun nak boleh. Mamarula. Dia mabo ya, dia mabo. Oh apa lagi? Ini semua tabur malaki liwat bangga tak? Magai, mas kamu bangga. Letelenu pujimu. Tapamu. Di malak aja nama tewe iko. Pada itu pegagas semu tak di kartu keluarga acan mah bicara. Bisa makereka. Asal musisi itu pasti di kartu keluarga tanpa ada malah tama. Harus sila lawan di rampe. Dia metoni di mana dia metoni karena papa sih melok dia mah sama anak angka lo aku pantas anak kandung. Anak kandung lo aku pantas anak angka. Ada apa dampak ngama? Dia apa suku cita mana weh? Nek kenapa ketu? Alam mana pakai kamu ketu? Dilalangi kau agak malah pemantri agak suruh medek, suruh masuk. Lo kemana? Lo kemana tuh? Dia mulai. Pak sedang kayak kilometer dia mau patas nama. Aro baca nih. Ambol listrik. Pas senggol dong. Agak pi mau alam mana ketu? Made. Yul pubano dia mondro ketu. Di neku. Pak polo jena. Yang nulis malaleng. Agak masa nggak mau naik? Suruh kamar deh tapamu. Hah? Dima? Maka dah. Selipering kelingki kapan? Dia taruh ambo naik. Menes-nesuang keling suruh kamar deh. Oh ya, pergi betul. Ayo, Bang. Minum apa kau ni, Mak? Nak gara-gara iko matoma. Iko, magas yang meloko mata pun namanya sama iya kasih. Nah, dewe longkan itu, dewe lo di dua. Salah iko matoma. Tampu, lo kemajikan selelem. Pesai mah supaya dia dua ngama tu malai. Orang peramu mah. Kalau mau unoi. Ala, ambone perinom itu ga? Jadi itu Pak itu ambone. Tergantung boleh Fabirena anggota kung kesini itu Tomino di lalangi. Lepas siya lena. Namun tidak udah oli. Pak kalau lena lo mali telo mal doi. Coba bisa mampu ke rumah lah. Dia di puini dia lena. Oh, terlambat aku. Jadi lo ke maga. Lo ke masarama kok Macam janda pira ko tuh. 50. Amat. Amat apa nama? Jamu toba. Inu puha. Tambah pi. Dia nama lu jadi kesian Riko dia. Emang mau nama kakak terima Tata waktu itu cek dia nak Nauru tu kopi minum. Wah kok. Dia nama. Ini mama nama lo kesaka laka. Nama lo kecaca bangku laka gua ampun. Urut mah janci. Pak tandingan damu. Urut tu kopi minum pe. Uno kok tu? Ele betai ke masa satu rulangi. Agak mas sesak. Isupo-silonya tulung muka rodo. Gara-gara iku bagus ke matampo ka. Aro, oke ni minum. Boleh tolong tambah-tambah. Tapi ya sini selama. Ikut tuh kalau kau rangka. Ndek kamu paku di matampo. Agak, berarti kamu si mopang. Nah iko, sumpelnya ngeka. Ini mau papalu perang. Wih, besi anak nih ulang. Ada mama dari malu karena uno. Najay tinya iya. Ucamai. Wah, ada aku yang lo manu kok. Ada sejadangnya lah, kalau sebelum Pak Imam, pada saat Gimberi,
apa setongong itu aja. Iya Dina, dia dirasa tuh dan bersedih, tatang besi muruiro. Sepe tan risa dito, duleng kemanis itu dari silopa imam. Ih, kok mantri menegak apa kamu tuh? Kemarin sedih pedang baik mah. Iya, kau saya mitai. Hei, tak cerita di mana gemana meloto. Oh iya, mau ke mana itu? Innalillah. Warna kaci. Iku sepe, mamu Jawa. Nah di kok ada bombe kok. Gisa apa di Bombay, lu terus tiri nera itu Ini Pak Iman yuk. Kau mantri bahagia Pak Mantri. Ini doma pamul mengilai napi asal berungi. Makasih Pak Iman, dia mewah ada siapa? Gara-gara agak. Jauh ceci pemantri kelurahan sama kel-kel lah. Yang kata dipuji na puji toh. Iga. Ikasma. Wih, siapa berarti cek melakukan paduan cintanya? Nerebu kok tuh balik. Bisa apa? Kenapa kau Pak Mantri? Ya malu kah? Paya kalau kah? Bapak kasih magu ini, kalian melewa nih. Kalau bapak kiwaseng ini kalau loy. Arin diwe sepe analan nih kena nadi mundri. Nutu mata pako kasina. Pali kurna kawingi makun reye. Matandri 50 banur lemersi onro. Rewa ni pamasena. Itu jangan dibawi ku janda yang kedua. Wading mesempo-sempo tuh. Duli ya Pak Mantri. Asal pagar dari itu janda. Tapi siapa lagi? Sorong lagi ikut baca kok. Ya pemandu, panjolo kan? Pak Iman, telinga ke, dalam mesti gitu. Cek sahur 1 2 3 sahur. Jawa semerepel ada mas rampak itu sejadangi dia. Pana tong lagi sedih mata ku una. Mague, loloku tete galau serampan mo. Oye, keron mo tengah na galung yung serampak to. Mamples saja damu. Madi melepai. Dulu lepai. Padahal macekeng. Purpolo jeku. Ala sama teh. Lepai ni ha. Cekol lepai. Ha. Matong-matong kak. Ditongol macekeng. Berarti kau dia mujambang. Pajambat teh macekeng. Ibu idi. Iwa tak curi kita. Jangan pindah kos aku. Aku tanam di kampung gemakun resmang kagak det gosal kak. Jangan itu macai. Pada tu agak ki. Aja kamu apa di? Aja toko. Dongo-dongo penye. Songo-songo. Memang iya kalau tangga tewe denala keleku mendongo-dongo kak. Maga sih. Aye, matendang aja pediku. Iko dah lihat. Semangka gato tu seding. Igi gemurun tu mangka gaman iko. Cipok ko. Iko bos, menikui apa kerja malu lu? Mami, maklo iro kan? Kumapa kututu caramu? Nabi itu segimana asih di Olpura. Itu si Alena. Empat cimanan. Lagi siapa lepalan nama dekira yang rupa aku tu di samping di selanda ki lulu. Ku di begas sekolahan nak icat. Gue lapin nyanyi. Masak saka, sejagru. Kalau kau kedeko. Harus senior. Ya. Anu ni saka. Muanu ino toka tu. Enggak coba. Kau kan beronyi. Malah. Mami. Asu dalam mendi, lagi sejagru. Sini apa tu? Bunai. Dewe lolo ki sejagru ko lo kilo 50 pu. Magi sih. Ay,
Masa ini dia kalapingnya si Padu. Ibu ke bos, berlari. Ya ron di oli kok. Kalau kadang beroi. Lo kira diborongi pa belengi. Makin dikabawa aja mana sakya. Kami itu tu. Kenapa ada matu batuan lah bebe? Iyo. Mau pakai seniorku. Jenuwe mate iko. Contoh sih kan. Sakya. Ini Hansi siri-siri itu bawa don rodlino. Maga sih. Si peruk kasih kau tawang kelinga. Lo sekumang kaga. Aduh Pak, kemana lo? Kan berdiri, ada bisa ya salat. Mau baca omong anak ispadu ye. Hadi napa kurpa? Hah? Jadi, seliwan niko. Di matodi ku masih di masih bahan anak ye. Sudah, seliwan niko lok majama. Kena, Aduh Pak, nilai sih kak. Ambone saka. Hidup apa? Ternyata nak kita lain cuci dulu. Nak pidi sigili nak picira di Pak Komandan. Semana sudah lepas teri. No, asa ngambone praremato senior. Iko nang bicara ko dendre. Sandena dendre langsung bang-banga. Sandanya mati di waktu kiri makin di dalam musik saka. Nah, bukan lentong lundin di dalam aku di samping. Siran gati. Oh iya senior. Situ kan letak kata nyuwe ampun lo dalam tuang lun di samping Iko. Mana kia sih senior? Nanti nyuwe ya lo disirang. Tele simpel. Oh, salah perang kelinga kak tuh. Wah, sama kedeko dendre sirak kak. Iya naruh sedinggi di saka. Padua ki ku dia menegah di tempat. Wih, kau Allah. Mama betul. Biar tol. Mati polok malah. Ikaw cara mulai maduna. Ale namo tuwe mure. Sa parala salir panitite ni mapel kilok matulu-tulu. Berarti ko sih. Amba ni hama lado ko tulung mo merapa. Ari tuana nolan mo nanri ko. Pajani. Toli suna. Aye, mati kedem sige. Oh, tek no ambo nai. Mana para lewo ko ye. Oh, jawab aku tu pur kamu pendir napa medeko. Mako. Lekan dak apa komandang. Pakai ku dekan ni. Aku dah usahalan kan tu apa pakai ku ye. Jadi masih gora-gora ke tasik nih kalau kan pendir napa medek. Keloko. Harus kali isu ni. Aja makan dikai ku. Arpa ku yan, pa imang makan ni. Mati sendiri. Begini, lo apa? Dia meo kaya saka. Yo, anu salah gua. Isu ni dari stop. Gila arpa imang, arpa imang. Maga ko, dia melisu. Woi, dia tuh kasih seler sandalan kun ratu. Mereka sandalan aku udah muter ngaka. Tak bisa dipakai ke tu daripada di masa lalu isu. Baik bang, kedolok kan? Kalau begitu ko bro. Oh iya kasih tolak boleh nak? Agis we gunaan lagi apa pakai senior. Elo embe di pertahanan ni saka sebelum tama udah tamalang. Iya senior, beneng wisa mau kesesan latihan hansip Naula bira biasa mendaftar tentara. Pak tentara bisa gani ki. Ini hansip deger do. Galo na segani. Nang ketolo calaki na tertur si bawah ki. Ya tu gunaan latihan ki saka. Pak lo pitahan pukulan. Oh, berarti latihannya senior. Untuk persiapan lo metok kiba di cala untuk dia pesangi. Dia tu enak tu saka. Pak kedamu tu di bercala. Tapi cik di bawah sapau. Dia tu kongkang memang meruntuk anak-anak minau. Manas pero. Itu ba mapu iko. Nah nama tunggu pero. Senang ketemu tuan na idis di cala. Hoi, teko loloka. Lo kilo kami te ko bro.
Bukan dua pelangi lu celaba. Dan nanti kalau abang kaya akal lu ko. Mana ke si? Latihan tembak dia harus takut dilaleng. Latihan tembak ke mana? Ayo, Mai. Woi! Nak kopi peluru. Wadi seliwang itu iya. Siapa? Jangan ada mata lu deh. Bacanya ganda, nak kenapa ke peluru. Pesannya mak kalau mau bilang. Weh, lo kudu mai. Jangan. Dia tutur mak agak. Semet ne lo mang kelinga ada retemu te si padu. Makan ini mana? Aja ni dilak berkoye. Si mana kau pai mang? Pak lo kili semua siri ki. Senyor, kita tak tahu lagi ada lo tak roh. Nampak iya, tak ada siapa tu. Iya kak lo teman Cidi Hansip senyor. Lo nak manci hansi. Ni ya wiseng siapa tu nyir cita-citaan. Iga gua diseliki manci hansi di kampung. Dia bilang senjata mau asal hati tembak aku. Tembak. Ni selama wiseng ali aku diakam macam petugas. Dia ni kuat ketanding itu dia senjata. Dia ni beli-beli gitu, beli jandam soliwang. Enggak, Mai. Ini beli secala air lalu tak sih. Ini dia kini. Dalia, aku pidangi ko siapa selepai mang. Makan rupang ita. Wacala be, nalo metoy. Pedangi makar kala tiap tembak tu dilaleng. Jenis si beli-beli tu Dalia, dia mesti bawa ngitai. Apalagi macam ni. Wah, pasti mau tu saka. Pak ya ibu jangan aku pak beli lande. Desa di wiseng ya, iku mata surka jaga palangen nagili siam cairi. Baru Pak ni senior. Apa tak perumahan di pacing kau buruk kue Pak Imang ini? Kesedih sambung. Ke gemon ketonor di. Ke tomate calon laki ni kasma. Pasal ini tak kak. Bosang. Celep ah. Siaga kau buruk na keluargamu koi. Agak sematang Puni. Siaga kau bro mesti rai. Dicatat sih gina. Dicatat sih Pak Imang. Pak mapa mulu aku kue kebersihan aku buru yang ke kue. Ya mana miseng si bangku taku. Ya mana pacing. Iya, tapi agak sih gunaan dicatat. Siapa ucatat ai. Pa ya dewe lo dah korupsi. Mako kopi itu ni nana ya upacwe. Kena madacung. Kena mau wele. Ketua madu ke sapi yang ketama aku di pekerang kuburu Nah bisa mau tu kasih tahu lo teman re. Cocok masang itu nak. Jadi cerita nih lo ski makam aja. Apa kau apa sepe? Pak kau dia kasih. Iya tu mengatakan nasi cala-cala yang gue tahu. Alo nandre indo anak na. Wah, katanya bilang. Kau ni Rona, aja mau betul-betul siapa? Megalo mau Pak mau pacing kuburu Segami mah di wajah. Madampe-dampe ka Pak Imang. Kotor di kampung mo 5.000 rupiah kasih. Jadi kau buru. Kau pas sompe sepu-sebu. Aku sepeda pas sompe selalu ngantur di kampung. Nah keluarga nama nama tu lo kunita. Iko sepu dewe sedih di semiar kuma bicara Pak pelako. Pak Imang, nulis di semua tu kasih. Idi tori kampung yang kuradoi. Pas sompe biasa namanya gadoi. Maka inta sepu-sebu jadi kau buru. Dua nih ke pas sompe tama aku. 100 doi nabera. Aku langsung tahu nama kada tabe keluarga tamana tu kau ni jadi kau buru. Sama kamang. Nasiare mana meto? Tabe peladi nak. Jadi tu aku buru ya. Oh jadi Bapak Imang. Saya pergi di genep pa. Pas-pas tulis buku. Harus apa nak? Telu kubur kapal lonita. Siapa Jadi apa kemaja kaya sabsen. Pak iku buru itu keluargamu mah tuh. Masa aku demakmu. Madampu-dampu kak siapa? Ini uding. Pak bisa iya. Ya aku mati nih tapi di petuturnya asli dia ni. Ini masa apa sih seki? Tapi dia dah sejadi doi. Biasa dinala keleku ku apa keluar pasurado yang bona. Di bawah no pak dirambek ko. Dia no.
Ini bibi, tandanya ini semua bisnis. Kedia doi mak kada bawa no dijaga. Hei, mana kayak ikut si macam je ketua penitik kowe? Meresa memang ni ko. Paya tu si ko yang nasi seding itu mate, maka di ko mana man jadi ketua ambon. Iko je macam ko bawa suruh bro ko. Itu mulis. Paiman, itu lo macam majam ko dia. Ah, kalau di jam mana? Manca di baca kubur Paiman. Pami kita tahu Joko ko nyemi to kubur. Yang di baca. Ya kalau ki Paiman 20% kan ki. Ya ko 50 sebu li 60 tak. Tawa tak 10 sebu. Ya malah 40 sebu. Jana ka apa dina? Sapa ban pa beceleng ni? Jana pelai Paiman. Lu pidaki Paiman pa maka daka tomari lelet to sigi dia. Juga macam ko dia Paiman. Lu pedaki jolo. Kalau Paiman, sepatu peleng ke keluarga ta mati. Tahu bunyi muka, ketua anggota aku yang makai kubur. Oke? Jadi sedih bisa ni malah. Pangkana telutong dia nak keluar ke share kubur na. Na hutan raya bayi betak-betangi. Jadi sedih bisa makan detik ni. Oh, lebih itu ya Pak Komandang. Pak baru-baru kamu aja sama kau ye. Tadi saya oli raki ketua. Pak Ketua. Pak Ketua. Harus Pak Komandang ni. Pusi siapa aku burun lah tuh. Bonai, bisa kurun lah tuh kukoi. Urane makun rey. Urane, pala tuh aku. Oh, pas makun rey. Dati ngerang-ngerang sana. Tepung kasih kau ketinggerang. Ya numbok ko dia salah. Aji Sanusi. Iya mata tu pale. Angkat kero pale ce. Pak si bos gere na seketu. Semang palas soy. Aji di aji kemana kero pas sedi? Aji Sanusi, Aji Sana, Aji Sanu. Di sama kemana kero do? Lalu main pedaki. Ih, malah. Sereko Pak Mi ke Cina tamu, sereko. Jadi si mun rumenya ketu. Aneh kena aneh. Senama lu porsi itu gaji. Kemana kau nyihi mun rupa Komandang Haji. Termasuk lah tuh tak. Ya tegana play aku beruna tuh kukoi. Yang mutan Pak Komandang. Dia ke dilelang titak ke tuh. Maka dia merepe. Saya di abungan keluarga aku. Masih plece. Mak bo ngangkat Pak Komandang. Kedongo iya Dewi Sing, iya ketua. Arhi, Jawa. Tamana plan bone deh? Dia lo Pak Komandang. Pang kesini rencana tu naik baju lo majam, lo mana nak cek ko ni kuburu. Cepetong kepatang berdana tak cedek ke tu. Sia lagi. Masa bu. Ropo na kuburu boleh cik kai benandrong. Kasih balik. Bone, tunggu moga iye. Dewi sepat tentu Pak Komandang. Paling masa buang beriang, sandanya sapu. Tapi dia terbaca ngabawan insyaallah letu tu. Oi Bone. Dega gawemu walu patiwi we patolo. Engkat tu. Yang dibalu. Iya, pesan ni wali. Tega pala Taja ni. Ya sedih mau apa kerja tu baca leku si ibu. Pak Wakil. Teko. Oke, lo meliwa ye. Ye Pak Ketua. Satu maju. Ikut mau apa kerodo? Miteng ketamu-tamu di pekarangan perkuburan. Pidar mi meniwai ke dia anak TV. Dia tu lek mau apa ke? Ya tutu balo sibu. Aron di beli ni. Ada dulu. Sabi lo meli. Jadi mau bawang, siaga lina. 5 sebu mo. Dia tahu itu kudin pertama. Lebih tega ko. Labo munri kak. Oh, 10 sebu aja. Pada mak mujati ke dia pertama. Ada poin kak ada napi kangka. Iya mana itu pada cici ya. Kupat juang ke jangan selalu terlambat. Itu leleng pampa di mau pajeku. Mimi gelas aki kulatai.
Nih apa tujuh aja macam yang ketanya ko. Iya betul na. Baik sangat aku mati kak. Ilo pun ketanya ko. Nih ko abi niku. Iya, ada pengeka deng. Ditonton terlambat baja. Ah, ke baja mau puasa tu bila dong mau baja. Tak coba tu yang minta kau keluar si tong ni. Halo boy, catat ai. Boleh jemana itu. Bos. Magi ke sini. Sibuk kak. Engkau tak tomati na TV tu ero do. Telo di lama. Itu kau sih tekonya kau tomati. Pana tiba ujung nolak kemai. Ini sepengat ki. Lo kerja long pedangnya, kau baju melemu ini. Pada tahun pakai eso. Celatang lai. Dulu mah jangan baca pakai ya bos. Napa mula puasa? Sengaja besi. Jadi suruh nih playlist pengantaran bos. Ujung taruh nih koye deh. Hah? Aja suruh pace ujung lisu. Jadi semua tu selada gikonya deh gatura bocok. Lo kenapa pedangi? Nah dia tu nama gagma bandi ke di bola na. Patut keluarga ta. Ada sini pigo iye koye. Bilo kemak. Kalau kami tu kau bro. Aku majak aja lo mai. Kayak masih numpak aja. Maju ya nah. Oh, si Romita, pak keluarga. Ya kermu pikir dia mulai minta DC. Agak silo dua jam bonai. Mapa mulia soma. Ya kong ketolo minta kau buruk konye deh. Harus master ke dia. Nasa nggak meka tuh tu apa silenga. Ya ke dia pak kemaja ki. Hei ambonai. Jangan mau pak kemaja. Ya pemajai. Paya mau lima amlo kekoy. Selongaka. Iya kau buruk lo kami temak. Nih dia keluarga tak aku di lemuk. Mantap ini paman terlokewita. Napa bebe sekolah ya tu? Lo toko lo kami toko buru na sampam. Dia macam buru? Awalnya cemburu na nama teh Tony. Nama yang jangan betul-betul lo. Wasinti. Catat sini yang Kamu nanya gratis mato. Masih mana apa dah Dina? Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketompe. Salah bini ngapa pernah jama. Lah jampe. Iye. Mana kata yo koni tagi menrendre dalle tetap mencelapak tanami tagi. Malah. Pernah lo naik. Iya bah. Sudah lo kue. Becangal pati perindo. Cina ni dulu bah. Mamiku jama. Dinongkos kama tu. Kau dulu apa? Berembuk ni zaman anak aku. Pada sibuk mana? Sampai tamak. Iyo, masuk ke maga. Balo pidan ni. Dampe kadi. Bila kita makuk koe, sore tu mabine sini cerita boko ki. Majaga rena suna suta. Memang negeri menggeloan rena si alam ni emakku. Napa ni? Waktu negara itu ki. Ura toy grema bine cica dene pidaki jadi makoko ini meni bawang oke kelili Pokoknya jami mengampena na amuiku nang kelinger magana Cucu untuk apa ko? Ikut itu nih perut jangan terlepas ya. Baik bang, leceh sih tak urung ko ya. Oh, ya seroli ko na. Aku suruh 2 jam mau urut ko. Kalau ujang melampun na, pak ko di mapetaka tu. Dulu motor lampu ko ya pak Imang. Bang, nule tu na. Pak ko di pasang ka lampu, mapetaka tu. Ba ko ya ujang mah ko pak Imang. Tapi teh kilo malah lirang. Gede gali cerita mak ko ya. Amma, iyo dina. Kenapa kak telinga? Rongo tu iya. Jadi mau peta-peta tu boleh malak. Mabebe memang kau apa Imang. Abi isi semua pelece urung ko ya. Nama lino. Dia tahu gali cerita mak. Iglo mali ko. Jadi peko ga pelece na. O pelece pe mau ruko. Paya usapai on rumah cakkan nama roai. Aja nung pelece. Yang kena ko ye. Pak takala ni. Sada bawas ko mah. Engkau lalam di macakkan nama roai pak Imang. Kalau mau kimolai. Agar nak. Itu nuaru mo pa Imang. Maruatu. Ada pengemana tu? Pak Macaka. Iko malak. Lo ko bapa bangkru ka. Gugur taruh pak Imang. Iyo.
Asal lo sih mah guru di pesantrennya. Kita nulita buka pintu nah. Dia nulita buka pintu nah Pak Imam. Lagi tuh, mana kalian letak luga? Si macam-macam meme pintu nih ya. Tepelena lo lah, ada leceh dulu. Aku sudah bawa kak keluar kak. Jadi peko, kini belajar anu leleso. Engka gulin rata. Kongka, pinter ngadolo. Kalau pintu digulin rata peta buka. Jauh malu potolo nebu ye. Coba jendela bani buku. Ya apa kacak? Aja. Dungu pernah iya deh. Lo ku pernah jamina. Lebo buku bawon nak. Lebo buku nak. Oke. Kini. Jadi kita gampang mulu nak. Dia pelita semu. Rupuang diolo. Malah alang itu saya malah. Kena. Pemena. Ajan si mola tu masan ye. Mana kau tu dinul tak buka pintu nak. Sedang kata pan superiner pai mangi. Makrebu. Biwa resa pai mang. Pa oto na lingang ngoli. Alina cemme. Jangan mikir bicara, wajah ni kati. Di pakapur wajah nak. Dia papuang, engkau dubi cerita gitu. Malah, dia ada ngikutin nak. Oh, doi pai mang engka. Aja ni awak aja. Siag lu aja. 20 sabu. Weh. Iya nah, 20 sabu. Padahal taluga pintu na tomu. Sa ini taluga, nang 100 sabu aja to. Dia kati. Tambah. Bapak ada si warna taksi. Iya. Ini mah bendi. Iya. Memang na jo plepang tau ko na. Igat lang mo lay to. Mano ko to din sa buka. Namun tidak diologi pai mama buat toki. Jangan mabuan. Kalau itu ngetro tadi pai mah. Abatin ada yang resis ada supri na buka pintu na lain nulai. Kena pemerung kita apa talugai di pai mah. Iyo di mana? Karap pa. Tandanya pelo. Aku juga kau tanah. Kenapa kau nerupang? Kau mega dipikiri. Sabar aku dina. Ya dia tu kasi usangkay. Nama saraku sebalak kemo. Na kalau di nabutin paru ko. Lo dia age puang ko kiku toham ponco. Iyo na. Janda si ko to. Puang jenataran pero. Di kenapa lema ben puang? Kono di bola maben dina. Kalau lewe usah di puang ko si padua ke bawah munro di bolata. Ka iya janda na. Sapa tahun ke bola kuasa ngudi munro puang. Pai mang. Kebani bulana baku munro. Paku somo. Oh, coco ni malah. Kira-kira lo mau ya bamo? Kalau mak ni ropai mang. Ya mak tu pidang. Tidak juga buat pantan ini. Iya, gara-gara kena tu iya. Apa kerja? Jadi umur kepala kalian kita. Almina.